Svima pomaže Bog. Mi smo se okupili ovde da zajednički razmatramo neprekidno srpske, odnosno raselske kulture od epoha Lepenskog vira, Starčeva i Vinče. To nije tema koja je u javnosti zastupljena, pa moram da kažem na samom početku da sam ja pre nedelju dana podneo tužbu protiv vlade Srbije, protiv EXPA 27, RTS-a, politike i još nekih organizacija koje zanemaruju nematerijalno kulturno nasleđe srpskog naroda. Znači, imamo dosta komunista koji su se pokajali i postali hrišćani, ali još nisu obavešteni da je Gospod Bog postojao i pre nego što je poslao svog sina među ljude. Znači, mi i danas u svemu nismo u pravu, nismo otkrili mnoge zakonomernosti i čovek živi u osnovi u neznanju. Ali je sramota kad se nešto zna da se to ne prenosi, da se to ne beleži i u međunarodnim odnosima postoji međunarodna konvencija UNESCO, organizacija koja se bavi obrazovanjem i kulturom, koja štiti i odnosi se na nematerijalno kulturno nasleđe. To je međunarodna konvencija koja deluje extra omnes, znači deluje prema svima i obavezuje sve, pa i vladu Srbije i sve ove organizacije koje sam ja bio prinuđen da tužim, jer sam im se nebrojeno puta obraćao. Ja sam, da kažem, najkraće Božidar Mitrović, doktor pravnih nauka, jedini sam živi profesor slovenskog prava, jer sam u Rusiji na univerzitetu u Moskvi obnovio slovensko pravo, koje je bila nekada slavna naučno-obrazovna disciplina, ali su je boljševici odmah posle zauzimanja vlasti stavili van nastavnog procesa i to su isto učinili u ostalim slovenskim zemljama posle Drugog svetskog rata. Znači, jedan profesor Taranovski koji je predavao slovensko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, umro je 1936. pa nije doživeo oslobođenje, a Aleksandar Vasiljević Salavjov koji je doživeo oslobođenje, njega su ubrzo proterali sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u Sarajevo, a otuda su ga proterali u Švajcarsku i on je tamo predavao na univerzitetu u Ženevi. To se i ovde i dan danas ne govori, tako da sam ja jedini živi profesor slovenskog prava, jer ne uspevam da obnovim slovensko pravo na Balkanu. To je malo teže nego u Moskvi uraditi. U tom smislu, eto, ja imam jednu prosto naučno opredeljenu temu koja je mnogo dugačka, kako iz srpske reči kolo nastala kultura. Govorit ću o terminološkom ratu i o bakteriološkom ratu protiv naroda ras, odnosno Srba i Rusa, jer tu i objašnjavam kako se vodi taj terminološki rat protiv našeg naroda. Ja sam glavni i odgovorni urednik časopisa Justicija, koji za simbol ima upravo taj najlepši prirodni fenomen, izlazak sunca na dan dugodnevice nad planinom Treskavac, kada to sunce pravi A koje se vidi sa Lepenskog vira i vidite, to je prirodni snimak koji se vidi i to je, ako ne najlepši, onda najznačajniji pojam i pojava u prirodi za nastanak kulture, jer je upravo iz tog Az nastala
i kultura, jer su naši drevni preci, znači Srbi, Sloveni, shvatali to, a ne kao statično, a jer su videli da sunce svaki treći ili četvrti dan izlazi na drugom mestu, rađa se, kako su oni shvatali, pa su to videli, ono ide 6 meseci od desnicu u odnosu na tu planinu, pa se onda 6 meseci vraća i oni su videli da je to kolo nebeskog kretanja koje se odražava ili materializuje na preseku drveta u vidu godova. Kad su shvatili kada se i u kom periodu dodaje novi god, Rusi dan danas kažu novi god, nova godina. Oni su sistematizovali tajno znanje drevnih Slovena u epohi lepenskog vira koje su zvali kolodar. Kako mi danas zovemo to tajno znanje drevnih Slovena kolodar? Svi znate, ali često ljudi ne opuste se dovoljno da shvate da je to ono što mi zovemo danas kalendar. I niko ne pridaje kalendaru božansko značenje, a ono je za naše drevne pretke imalo božansko značenje, dok ljudi savremeni ne uzmu crkveni kalendar. Tako da je taj crkveni kalendar u stvari ta kompilacija drevnoslovenskog znanja koje su zvali kolodar, nego mi i studente na pravnom fakultetu učimo da kalendar potiče od rimskih kalendi, a Latini su, odnosno Latini nikada nisu pisali k slovo na početku reči, osim u nekoliko izuzetaka, jedno je kalende i Kartagina. Zašto? To su za njih bile strane reči, znači to je dokaz da reč kalendar ne potiče od rimskih kalendi ili od grčkih kalendi koje nisu postojale, nego potiče od pojma kalendar. Tako da iz tog pojma, iz te cikličnosti, prvo sistematizovan pojam kolodara, a onda je, evo primarius dolazi da potvrdi ove dokaze, da je iz pojma kolo nastao pojam kolodar, odnosno sistematizovan kalendar i otkrivena ta godišnja cikličnost i iz tog pojma kolodar, iz pojma kolo, nastala je i reč kultura. To sam ja sažeo u jednu prosto proširenu rečenicu koju ni jedna novina, ni jedna televizija u Beogradu neće da objavi. Zašto neće da objave tu jednu prosto proširenu rečenicu? Zbog toga, ako objave tu prostu rečenicu, pada u vodu prevara o doseljavanju Slovena u 5. i 6. veku. Ja sam u knjizi Prvobitno značenje reči Moskva i rusko poreklo rasijske državnosti naveo profesore u Srbiji, nastavnike u Srbiji i učitelje koji pišu o doseljavanju Slovena na Balkan sa severa u 5., 6. i 7. veku. Ali sam istovremeno citirao i ruske profesore koji u udžbenicima istorije za 6. i za 10. razred i za univerzitete navode da su se Rusi doselili u 6. i 7. veku sa juga, sa Podunavlja i konkretno sa Balkana, gde, citiram, u to vreme su živeli jaki savezi slovenskih plemena. Znači, oni su se jedni preseljavali sa severa na jug, na Balkan, a Rusi su se preseljavali u istom tom 5., 6. i 7. veku sa juga na sever na područje reke Moskve, što je netačno i jedno i drugo, jer su se Rusi hiljadama godina pre tog 5. i 6. veka nove ere preselili iz Lepenskog vira, iz Vinče na rusku ravninu, što potvrđuju DNK istraživanja i ovde je bio Kljosov, čuveni biohemičar,
koji je pokazao da je ta haplogrupa R1A1... On je genetičar, nije bio Njemac. Ne, on je bio hemičar, a u stvari njegova istraživanja značajne su u oblasti DNK istraživanja i genetike, tako da je on predavao i na Lomonosovu i bio direktor jednog instituta u okviru Ruske akademije nauka, pre nego što je otišao u Ameriku i tamo radio na Harvardu. Tako da ta istraživanja potvrđuju da je ta haplogrupa R1A1 začeta pre 12.200 godina, a onda su se posle 4.500 godina ti naši zajednički preci preselili na Rusku ravninu. Sa Ruske ravnine su se preselili jedan krak na Arabijsko poluostrvo, ja možda ruski kažem, ali nije bitno, a jedan krak se preselio u Vindiju. Engleski je izraz Indija, jer onaj centralni planinski venac je Vindija Range, a ne Indija Range. Tako da su tamo Vindi, 100 miliona ima predstavnika te haplogrupe R1A1. Znači, to je što se tiče ovog složenog naslova koji je više karakterističan za naučne konferencije, ali vidite, ja mislim da je to toliko prosto da svi mogu da razumeju, a kamoli primariusi, poznati violinisti, lekari, viđeni i svi vi. Znači, ja ne govorim ništa složeno i Rusima objašnjam da se ovo shvati, treba da imate samo 2 grama mozga. I još jedan element, da ne mrzite Rusiju, odnosno da ne mrzite Srbe. Ako mrzite Srbe, onda ili Ruse, onda je ovo neshvatljivo, jer je sve toliko prosto. Znači, što se tiče ovog mog izlaganja, vidite, ja sam neobuzdan, pa ponese me misao, ali se ograničavam ovim slajdovima i vraćam na ono što je bitno. Ja bih hteo da kažem i izrazim blagodarnost, ali očigledno nije mogla da dođe legendarna Svetlana Stević. Ona je rekla da nigde ne ide, nigde ne nastupa, ali je onda usnila jedan san i u snu je videla proviđenje da treba danas da dođe da peva, ali očigledno nije mogla, tako da eto, ja predlažem samo da joj izrazimo ovako jednu blagodarnost i ovo će predavanje završiti jednim izvođenjem veličanstveni violinista Nikola Stanković. On je magistar violine Moskovske konzervatorije imeni Čajkovskog, dobitnik je mnogih nagrada, laureat mnogih premija i konkursa, tako da ćete iz njegove muzike videti da je to vrh vrhova. Ovde ja imam, kao što ste videli i sa onom tužbom, i jedan politički deo, jer ne može čovek da se isključi od toga, ali moram da kažem da je ovaj skup organizovao pokret Mi snaga naroda, ali ja nisam ovlašćen ni od koga iz te organizacije i pokreta i partije da smem da govorim ono što govorim, jer me niko ne kontroliše. I to je velika pobeda ovog današnjeg skupa. Da jedan profesor može slobodno da govori. A to je najmanje dopustivo u ovom sistemu. Mi imamo jednoumlje na univerzitetima i imamo jednoumlje u izvršnoj vlasti. Kako srpski narod da prođe kroz tu silu i haribdu, kroz ta dva grebena koje su najgora po srpski narod. Jednoumlje je najgora pretnja i najgora smrtna opasnost za srpski narod. U Rusiji, pošto su ogromni i njih napadaju uvek
spolja, iako i iznutra. Oni imaju tu centralizovan sistem i njima je lakše, a mi smo tu mali i sa svih strana okruženi neprijateljima i mi moramo različito misliti i različito iznositi stavove, tako da ja izražavam blagodarnost zaista organizatoru za tu slobodu koju imam, da me niko nije ni pritiskao, niti tražio da nešto ublažim, da nešto manje govorim, da nešto više kažem, nego imam potpunu slobodu i u tom smislu, evo još jednom ću prikazati Svetlana Stević je 2012. godine, 22. septembra, kad se završavao prvi dan, odnosno drugi dan naučne konferencije na izvorištu kulture i nauke, mi smo izašli po mom predlogu na ušće Save u Dunav i kasnili smo jedno sat vremena, ali to je bio Božji promisao. Ona je otpevala nekoliko pesama posvećenih suncu i vidite kad smo mi u tom zadocnjenju zbog toga što smo imali puno izlagača došli na ušće, sunce je neverovatni odsjaj napravilo. To je bilo božanstveno, vidite možda i na ovoj slici kako je to bilo veličanstveno i ja joj se i ovog puta zahvaljujem za taj veličanstveni događaj koji je priredila. Ovde ću sada govoriti malo o neprekidnosti duhovnosti. Pokret Mi snaga naroda je izabrao po Božjoj volji, ja bih rekao, srpsku šajkaču. I vi ste verovatno svi čuli različite varijante kako je među Srbima obrela se ta šajkača. Neko govori da su bili brodovi šajke, odnosno čajke koje imaju tako formu tu, pa je to šajkača. Drugi govore da smo doneli iz Grčke, a ja ću vam sada reći neprekidnost u tom kontinuitetu tog simbola koji ima značenje bouki, u savremenom jeziku rečeno božanskog. Jer vidite, ja vidim u tom neprekidnost šajkače od epohe kulture Vinča. Ovo je jedan simbol koji se pojavljuje na pitosu. Dragoljub Antić je rekao pitos, pa to je logično, za pitanje, za hranu, da se čuva hrana, jer su drevni Sloveni gradili svoje gradove uvek u principu na ušću reke, u drugu reku, na ušću reke u jezero, na ušću reke u more. I tamo se faktički ispostavilo da postoji ilovače u principu. I u Vinči takođe postoji ilovača i mnoge skulpture su, i Vinča je poznata kao kultura zbog tih čuvenih skulptura. I vidite, to je jedan pitos koji se nažalost čuva u jednoj sali arheološke zbirke Filozofskog fakulteta. Mesto da svaki Beograđanin zna za taj pitos. Niko ne zna za to, ne zna da postoji. Jednom je bio izložen u uglu one galerije Srpske akademije nauka i vidite, tu je taj znak koji liči na slovo M, ali ne predstavlja slovo M. On liči i ja se zalažem za to da su na toj grčariji kulture Vinča zaista slovni znaci što ovi iz muzeja grada Beograda kome je poverena ta zbirka kulture Vinča, ali koji već 30 godina nemaju izložbenu salu. I to se namerno radi. Znači da kultura Vinča ne bude dostupna ni strancima, ni Beograđanima i niko ne zna o tome. Znači to nije slovo M, nego je znak bouki. Vidite. A zašto je to tako? Ja ću vam sad pokazati, a drugo da kažem,
drevni Sloveni su u Vinči gradili kuće od drveta. To su prve kuće koje su u svetu nađene od drveta. Zašto? Zato što su videli da se ono kolo nebesno, koje mi zovemo danas heliocentrički sistem, iako da je to heliocentrički, odnosno statično sunce, centar tog sistema, taj sistem bi se odmah istog momenta raspao. Nego je to kolocentrički sistem, ali ne možete da izmenite tu jednu, kako se zove, ponavljanje jedno koje je uobičajenost. Znate, uobičajenost je najveći protivnik nauke, jer ono što je novo otkriveno, to teško se probije kroz tu uobičajenost. Ja svima objašnjavam da reč izražavanje blagodarnosti kaže se pravilno na srpskom jeziku spasibo, jer je sastavljena skraćenica od dve srpske reči, spasi Boženog koji čini dobro delo, kao što je Radule učinio dobro delo pa mi predložio na slavi pokreta, Božidare, ajde da ti organizujemo predavanje. Tako da sam, evo, i, znači, spasibo, spasi Bože je pravilan izraz izražavanja blagodarnosti. A hvala je od dve jevrejske reči, halelujahve, hvalim Jehovu. Tako da, eto, možete da i dalje hvalite Jehovu, ali inercija je ta koja nas sprečava da ono što sam ja 1000 puta ponovio, odnosno 10 puta ponovio i na televiziji, i mene neki put kažem hvala, iako znam da je to nepravilno. Znači, ovde je korišćeno na kućama te kuća u Vinči, koje su od drveta, jer su oni videli da se to nebesno kolo odražava na preseku drveta u vidu godova, pa su smatrali da je drvo božanski materijal, kao što bi mi danas rekli, to je ekološko čisti materijal, i oni su gradili kuće od drveta, i te kuće u Vinči su prve kuće u svetu nađene od drveta. Tako da oni su kačili rogove bika na te kuće, i sad ćete vidjeti kakva je veza ovog znaka na Pitosu sa tom drvenom kućom iz Vinče. A istovremeno ovaj simbol je nađen i na Kritu. Tako da vidite, a ovo je istovremeno iz ovog simbola nastao simbol dinastije Rurikovića, koji mnoge navode da su to neki Normani, da su to neki drugi severni narodi, a evo ga naš arhitekta čuveni i graditelj iz Moskve, tako da su oni, evo, to je taj simbol isti iz ovog simbola iz Vinče. Znak Rurikovića, on ima isto ovaj znak sunca i ovaj simbol koji ćete vidjeti. Nisu ti simboli nastajali tako apstraktno. Znate da je neko smislio lep dizajn kao znak Mercedesa, nego je sadržinski određivano iz jednog prostog, ali genijalnog pogleda na svet, ili kako bi drevnoslovenski rekli, iz jednog prostog mirovozrenja, ali koje je bilo toliko prosto da je bilo genijalno. I evo, sad da vidite ovaj simbol kako je na Kritu. Evo vidite, to je bilo stolica, kako Rusi kažu staljica, to je prestonica. To je bilo presto duhovnog sveštenika. Znači, i naš sveštenik, kad uđete u pravoslavni hram, on se okrene oltaru i ovako digne ruke. To je taj simbol, nije on prost, to je taj simbol božanstvenog koje se vidi i na šajkači, jer šajkača ima taj preklop koji štiti i uši kad je vetar, i to je taj simbol koji ima božansko značenje i upravo iz epohe kulture Vinča. I to je to az koje ima i značenje bouki. Kad se okrene a obrne se, onda se dobija bouki, taj
znak. I vidite, ovo je jedan srebrenik iz epohe Jaroslava Mudrog. To je iz dinastije Rjurikovića i vidite zidine kremlja imaju istu tu simboliku kao i srpska šajkača, odnosno oznaka božanstvenog. A sada se vraćamo na kulturu Vinča da vidite kako je taj znak bio u stvari idol. To je soha. Soha je u arhitekturi, zna se, bila jedna obična greda koja se završavala rogovima. Rusi kažu ragatkama. Ragatkom se završavala i u tu ragatku su oni stavljali drugo brvno ili drugo drvo u kojem se videli godovi. I vidite, Raiffeisen banka ima isto to sa kuće, tu ragatku predstavljenu ovde u obliku kanjka. U Rusiji se zna da je to čak i na kućama i dan danas, a taj znak su Raiffeisen, to sam nedavno čuo od direktora jednog muzeja, oni plaćaju lužičkim Srbima onaj znak kanjka ukrštenog rogovima koji znači kolo u stvari. Ukršteni znaci konja i to je taj simbol gde se ovde vide godovi i ta soha je u tom smislu bila upravo taj idol, odnosno oznaka bolki. Jer vidite, i zato su stavljali rogove bika, jer je bik imao ne samo sakralno, nego praktično značenje. Jer naši drevni preci su imali takav pristup religiji da su oponašali božanstvo. Oni su poštovali drvo, godove i imali su tako poštovanje da su oponašali sunčev zrak. Za njih je sunčev zrak duh Božji bio. Jer su videli kroz granje u proleće kad se sunce vraća, sunce se probija i vidi se luč Božji, znak Božji i oni su taj duh Božji ponavljali koristeći bika da naprave luč Božji na zemlji, brazdu. Pa su u brazdu, kaže, žrtvoprinošenje. Šta su žrtvovali? Žrtvovali su deo svoje pšenice, pa i dan danas seljak šta radi? On požanje, ali ne pojede sve, nego ostavi seme za sledeću setvu. Znači, žrtvuje pšenicu i stavlja pšenicu u brazdu. Tako da je to, eto, bila jedna jedinstvena kultura. Sad ovde vi vidite u svim krajevima. Ja nisam čuo da ima kraj na Balkanu gde kada završavaju kuću ne slave dizanje rogova. Znači, svuda se slavi dizanje rogova, a niko ne zna zašto se dižu rogovi. A upravo se dižu rogovi iz te kuće, iz Vinče. Eto, to je objašnjenje, prosto, jednostavno, dižu se rogovi zato što postoji kontinuitet te naše srpske, odnosno slovenske kulture na ovom prostoru, ali to nam niko ne dozvoljava da mi to iznosimo i da to govorimo. Zašto? Zato što smo okruženi zlikovcima koji smatraju da to što je bilo prvobitno, da mi toga treba da se odreknemo. Ja i danas ne propovedam ovo što je, nego iznosim kao jedan prost fakt, jednostavan, ali eto, prost do te mere da je to bilo genijalno. I sad ukazujem da u vreme iskopavanja Lepenskog vira, tog kojeg mi pamtimo, 60. godina prošlog veka, bila je jedna užasno teška polemika. Peđa Ristić je kao arhitekta znao geometriju, jer svaki arhitekta mora da zna
geometriju, a ovi koji su bili arheolozi, oni ne samo da nisu morali da znaju geometriju, nego nisu ni smeli da znaju, jer je bio neki Mitrović u crnom kaputu koji je kontrolisao Srejevića i ucenjivao ga da ne sme da govori da je to kružni isečak, nego su obezglavili i isključili tu tačku C. Peđa Ristić je to dobro znao i on je ukazivao na tu tačku C, ali niko nije hteo da ga sluša, jer postoje strukture kojima je smetalo to A, odnosno az, kao što im smeta i azbuka. Tako da je to izvorište što im smeta azbuka. Vi vidite ovo kao da su ludi neki tamo u Hrvatskoj lome table sa azbučnim natpisima. U Crnoj Gori, meni je majka sa Cetinja, ona mi je, jedino što mi je govorila o Crnoj Gori, to je, kaže, nikada nigde nije bilo nijednog latiničnog natpisa, osim na pasolstvima, na ambasadama stranim. Samo je bilo napisano, nigde drugo nije bilo nijednog latiničnog slova, ali danas obrnuto, kao i u Beogradu, nema ni jednog ćiriličnog natpisa. Knez Mihajlovi možda ima 2 natpisa ćirilična, odnosno pravilno rečeno azbučna. I vidite, to je taj razlog što su i ove kuće u Vinči bile, kućišta bila u toj formi kružnog isečka. A oni su to obezglavili jer je to, vidite ovde, tako pohranjivan i kostur čoveka i to je ta yoga poza. I da se vratim na ovo, šta je az? Zašto im smeta azbuka? Srbi su se do 1848. godine zvali i ras. Koristili su taj svoj sakralni naziv. Ras je skraćenica od rod az, rod prvobitno. Vidite, to je rod prapočetka, a prapočetak je to što vidimo na Lepenskom viru kad sunce izađe i formira to božanske lepote az. Pa i u opštem govoru danas kažemo as, onaj koji je prvi, koji je na vrhu. Znači, i zato im smeta az, što je to prapočetak i azbuka je akrostih, skraćenica akrostih, prva slova tog stiha govori azbuki vjedi glagolju, dobro jes živeti na zemlji. I tako dalje. Znači, azbuki, prvobitni Bog, govori dobro je živeti na zemlji. Oni az prevode kao ja, az ja, a u stvari nije, nego prvobitni Bog, vid, govori dobro je živeti na zemlji. Znači, i zato im to smeta, jer tako su oni shvatali tu pojavu i danas nas ovi najveći naučnici, ja sam imao polemiku sa jednim arheologom čuvenim na godišnjoj skupštini društva Srpski domaćini, gde je on govorio da je ras srpski grad koji ne znaju da li je od Petrove gore ili od tamo na jugu Srbije, od Novog Pazara udaljen 5 km ili 10 km, ili se nalazi u Podgorici gde je rođen Sveti Sava, jer to se zna da je Sveti Sava rođen u Rasu, pa je zato i uzeo ime Rastko. A u stvari Ras nema veze sa gradom. To je pojam iz oblasti teorije države i prava. Zato ja objašnjavam, znači u Evropi i dan danas postoje 2 civilizacije. Jedna je starija civilizacija, civilizacija roda koja je začeta u Lepenskom viru, Starčevu i Vinči, i u toj civilizaciji se pripadnost čoveka celini određuje preko roda, preko bratstva
preko porodice, preko plemena i to je Srbija. To je nepriznato, tako? Koja, Svetski. niko ne objašnjava to. E sad, i u Rusiji se pripadnost čoveka određuje preko tog roda, bratstva i plemena, ali se ta plemena nisu očuvala jer su Grci, kao i u Srbiji, demonizovali taj pojam rod. Oni su kroz pojam pag ili kroz pojam gens toliko demonizovani taj pojam roda da za mog teču pravoslavnog sveštenika kad kaže za nekog čoveka da je loš, on kaže za njega da je to paganin. Ne, pogan, a u stvari je to paganin. A šta znači paganin na srpskom? Rodoveran čovek. Pa mi svi moramo da budemo rodoverni, da verujemo u svoj rod. Ko ne veruje u svoj rod, pa u Americi bi bio proglašen za ludaka. U Americi ne možeš da ne budeš rodoljub, ali kod nas, ako si rodoljub, onda si odmah te ocrne, kaže, on je paganin. Za mene kažu, on je paganin. A ja uopšte ne, ja odbacujem taj pojam jer je to latinski izraz. Mi moramo, ja nisam ni nacionalista jer je to, nacionalista je vezan za teritoriju. Jer druga civilizacija u Evropi, za razliku od ove rodoverne civilizacije koju mi danas nazivamo Rasija ili nazivamo Srbija, postoji druga civilizacija koja je začeta 509. godine pre nove ere, kada su Latini ili po nekim naučnicima Rami izvršili puč, to je u stvari izvršila puč vojna oligarhija i preuzeli su vlast i senat rimski je kroz nekoliko stotina godina odredio princip svi stanovnici Rima su Rimljani. Zašto? Ova vojna oligarhija je bila vojna oligarhija, oni nisu imali žene, nego su otišli, ako znate po onim legendama, i ukrali Sabinjanke i tako su dobili porodice. Ali istovremeno u Rimu je uništena velika porodica i to na agnatsko srodstvo. Od čega potiče reč agnatsko srodstvo? Mi predajemo studentima rimskog prava i ja sam predavao rimsko pravo, predajemo da je agnatsko srodstvo i krvno i nije krvno. I onda dalje nijedan naučnik ne objašnjava zašto je i krvno i nije krvno. A odgovor je u etruskom, odnosno u rasenskom pravu, da je agnatsko rodstvo potiče od reči ogan, ogansko srodstvo. Ko sedi u ovom lepenskom viru oko ognja? Evo, ovo je bilo ognjište i ko sedi oko ognja? Pa sedi deda i njegovi sinovi i njihovi sinovi. Znači, to je ta struktura velike porodice. I otac Galaktion iz manastira Kovin napravio je veličanstvenu knjigu ovako debelu. On je Aksentijević, ako se ne varam, Arsenović, otac Galaktion je bio inženjer i on je analizirao kućište Lepenskog vira i kućište srpske porodične zadruge. Apsolutno je ista struktura. Prvo je ovo stanište, kućište đeda, oko njega su kućišta, odnosno osnove te za njegovih sinova, pa su dalje kućišta i kuće njihovih sinova. Znači, ista je struktura i u porodičnim zadrugama srednjevekovnim ili ovovekovnim, koje su se očuvale i u Bosni i ovde u Srbiji, tako da je on dao slike identičnosti tih naših oblika življenja. Tako da u tom smislu agnatsko srodstvo i jeste i ima poreklo iz
strukture velike porodice koja je začeta još u Lepenskom viru. Tako da agnatsko srodstvo jeste krvno, ali i nije krvno jer oko ognjišta služe i postoje i žene tih đeda i žene njegovih sinova i žene njegovih unučadi. Tako da one nisu u krvnom srodstvu. Eto, to je objašnjenje agnatskog srodstva. Znači, kad je uništena velika porodica, počeo je da pada natalitet u rimskom društvu i kako su oni rešavali pad nataliteta sa kojim je suočeno i savremeno društvo, jer su komunisti sa sela doveli stanovništvo i u gradove radi industrializacije smestili radničku klasu u male stanove gde mogu da imaju jedno ili najviše dvoje dece. Znači, tako se uništava velika porodica i pada natalitet. Znači, Rimljani su to rešavali time što su osvajali druge teritorije i onda su kroz 150 godina, 200 proglašavali ponovo svi stanovnici Rimlja su Rimljani i time su stvarali tu rimsku teritorijalnu koncepciju civilizacije. To je ta druga civilizacija. Ja sam napisao članak dve civilizacije u Evropi i jedna profesorica sa pravnog fakulteta mi je napisala: kolega, ja ne mogu da objavim u analima vaš članak, napisan je na nenaučan način, nenaučnom metodologijom. Pazite, ona se nije udostojila da vidi da li to odgovara stvarnosti ili ne odgovara stvarnosti. Vi da pitate po tom pravilu teritorijalne civilizacije, svi stanovnici Rima su Rimljani, koncipirani iz zapad sad, jer u svim zapadnim jezicima reč država potiče od reči status, state, estato, stato. Znači, u svim jezicima reč država potiče od reči status. Znači, taj status se na zapadu određuje preko teritorije. I u Italiji je prihvaćen taj rimski koncept, svi stanovnici Italije su Italijani, iako selo do sela nije moglo da se razume, jer su pripadali različitim rodovima. Ali u Francuskoj svi stanovnici Francuske su Francuzi. Tamo je zabranjeno da se statistika vodi po nacionalnoj pripadnosti. Oficijalno zabranjeno. Znači, trećina Francuske su Arapi, u stvari nemaju veze sa Francuzima, ali eto, oni taj rimski princip propagiraju i u Americi čak, koja je sad slavi 250 godina od osnivanja, oni znaju iz kojih država, iz kojih naroda potiču, ali su izmislili melting pot. Pa onda su svi stanovnici Sjedinjenih Američkih Država Amerikanci. A u Srbiji nisu svi stanovnici Srbije Srbijanci, kako bi trebalo po nazivu da bude. Svi stanovnici Srbije su Srbijanci, jer mi znamo ko iz kog roda potiče, ko je iz Like, ko je iz Korduna, ko je iz Crne Gore, i tako imamo sad tendenciju da se zakrve i dva roda jednog istog naroda, srpskog naroda, tako da mnogi ulažu napore sada da se zakrvimo sa našim Srbima iz Crne Gore. Iako je tamo očuvana ta koncepcija i ta civilizacija koja je začeta u Lepenskom viru i Starčevu i Vinči. Znači, ta rodoverna civilizacija očuvana u Crnoj Gori, jer tamo svi znamo, ja sam iz Crne Gore, ko je iz kog bratstva, ko je iz kojeg plemena, i ja sam predložio i predsjedniku Skupštine da se formira bratstveničko veće koje bi bilo oblik predstavnika iz svakog bratstva i svakog plemena i da se bave samo očuvanjem kulture i te civilizacije
koja je očuvana u Crnoj Gori upravo zbog toga što je Crna Gora bila izolovana s jedne strane od strane Venecije koja je poražena u papskim ratovima 1505. godine do 1516. godine, kada je uništena ta kultura koja je negovana u Venetiji, odnosno Veneciji, i okružena je bila Austro-Ugarskom i Turskom, i tamo je ta civilizacija rodoverna najbolje očuvana, kao i u Beloj Veniji. Vi ćete sad mnogi da se pitate koja je to država Bela Venija. Pa Albanija, a Bela Venija to je latinizovanim, Beo znači Alb, i britanizovanim Alb, a Albanija u stvari je Bela Venija i tamo su većinom drevnoslovenska ili kolovenska plemena. Tako da, eto, vraćam se na ovaj kontinuitet kulture koji je imao, vidite, jedan simbol, mi snaga naroda, božanskim promislom oni su izabrali simbol koji ima kontinuitet tog bolki božanskog smisla srpskog naroda. Tako da, znate kako, moja prva knjiga je vezana za zaštitne znake i Parisku konvenciju o zaštiti industrijske svojine, gde je i pitanje trgovačkih znaka i brendova, tako da znak nije ono što projektuje i osmišljava onaj koji formira znak, nego ono što vreme donese i što vreme pokaže, tako da u tom smislu ja se nadam da će i u pokretu Mi snaga naroda prihvatiti ovaj kontinuitet na koji ja objektivno ukazujem, jer se protiv srpskog naroda vodi i taj kognitivni rat, vrednostni rat. Kao što znate, naš predsjednik, umesto da govori da mu je dužnost i da štiti teritorijalnu celovitost Srbije, on govori ja štitim teritorijalni identitet Srbije. Šta je identitet, to u nauci niko ne zna i različito se objašnjava, ali eto, znači umesto da govori štitim teritorijalnu celovitost Srbije, kao što je srpski jezik bogat, precizan, on govori o identitetu. To i jeste kognitivni rad. Vrednosti, kad izmeniš vrednostni sistem pa govoriš da je kapa od šajki tih brodića ili da je doneta iz Grčke, a u stvari ona ima duboko smisao i vezu sa onim što je Vinča, kultura Vinča i kultura na Kritu. To je Giancarlo Tomecoli na nekoliko konferencija u Sankt Peterburgu i ovde u Beogradu 2012. godine govorio da su linearno pismo, iako je ono, ja bih rekao, ideografsko, više da je ono drevnoslovensko pismo, a ne nekog nepoznatog naroda. Tako da Giancarlo Tomecoli je jedan od direktora za industrijsku svojinu u Evropskoj uniji i nije čovek sa malim značajem, nego sa ogromnim značajem, ali on upravo govori o tom kontinuitetu kulture. I ja kad sam napisao knjigu Prvobitno značenje Moskva, ja sam objasnio da je Moskva skraćenica od Moskovija, ali sam rekao Kovija je skraćenica od Kolovenija, ali šta je Mos, ja ne znam. I onda kad sam otišao sticajem okolnosti na Krit, tamo sam video ovaj simbol koji je identičan simbolu koji su Veneti u stvari, a ne Italijani, gradili na zidinama Kremlja. I to je oznaka trostruke identičnosti. M je ne slovo, nego oznaka tog Bouki, kao što sam vam pokazao, evo ovde. To je oznaka Bouki,
a onda su precizirali da je O kolo i da je S kretanje. Tako da je to trostruka identičnost tog bouki, tog božanstvenog. I onda sam posle povratka sa Krita shvatio da je to božanska kolovenija. Moskva je skraćenica od bouki kolovenija, odnosno savremenim jezikom rečeno božanska kolovenija. Tako da i Bosnija je isto skraćenica božanska venija, kao što je i Kosova skraćenica od kolovenija. I ja sam na Jarinju, blokirali smo Jarinje 25. maja 2024. godine i ja sam, pošto su mi dali počast da prvi govorim, ja sam rekao da je Kosova skraćenica od kolovenija, to je 8 kamera snimalo. Neke od tih kamera su bile od ovih privremenih organa sa Kosova i oni su, znači do kraja te godine, 2024. godine, skupili 30.000 potpisa da se promeni taj naziv Kosova, jer su shvatili da kolovenija znači zemlja Slovena i da to njima ne govori, ne ide im u prilog. I u tom smislu i Kosova i Bosnija, to su sve skraćenice od toga što je izraženo i u ovoj našoj šajkači. Tako da ona ima oznaku i božanski simbol, tako da se nadam da će sa božanskim promislom i ovaj naš pokret nositi veliku promenu u ovom našem društvu. Tako je tim Božijim promislom izabrano za simbol, a ja sam dao naučno razjašnjenje zašto i vidite ovde rod az, rod prvobitnog, to je ono što je bilo ime koje su Srbi koristili do 1848. godine. Za ovo poimanje drevnoslovenskog ras je važno i razum. U tom terminološkom ili i kognitivnom kombinovanom ratu pojam razum koji je bila vera drevnih Slovena, taj pojam je postao opšti simbol čoveka kao razumnog bića. Iako je vera ta sastojala se u čemu? Oni su verovali da je to az koje se pojavljuje nad Lepenskim virom, a, odnosno da je to kolo, pa su sebe zvali ras, a az su shvatali kao kolo koje stvara venac života na zemlji, pa su sebe zbog toga zvali i koloveni. Tako da je ras ili raz istovetni pojam kao i pojam koloveni. A deo tog pojma je razum, jer kad se A okrene, šta se dobije? Dobije se muški polni organ, da izvinete, jer su oni shvatali, i to je suština tog verovanja, da se preci vaskršavaju rađanjem dece. Tako da u tom smislu svaki obvenčani par u hramu, danas pravoslavnom ili tada oko drveta, jer su drvo smatrali za hram, molio se Gospodu Bogu da im Gospod podari najmanje 4 dece da bi vaskrsli pretke mlade i da bi vaskrsli pretke mladoženje. Tako da je razum bio naziv drevne vere Slovena i vidite, zato je Vuk Karadžić koji je plaćao Bartolomeo, tajni agent Vatikana, kojeg mi zovemo Jernej Kopitar, sad ima spomenik tamo gde ide trava i dvojka i petica, ima spomenik Bartolomeu, tajnom agentu Vatikana, kojeg niko u 19. veku nije smeo da oslikava, i Slovenci su nam poklonili jednu metalnu, ne ploču, nego blok jedan metalni, gde je oslikan čovek kao prazan prostor, zato što je on bio tajni agent
Ljubljana je to poklonila Beogradu, ukazujući da je to tajni agent koji je bio toliko tajan da niko nije smeo da oslika i oni sad nisu smeli da ga prikažu u tom metalu, nego kao praznu siluetu su prikazali. Eto, znači Vuk je po nalogu Bartolomeja, tog tajnog agenta Vatikana, odnosno Jerneja Kopitara, izbacio iz srpskog jezika to slovo jat, koje je imao i sakralno značenje upravo u onom smislu tog bouki božanskog, jer vidite, to je simbol i vulve i tog falusne snage, jer je soitije božanskog, majke zemlje i sunca, bilo izvorište i te kulture i civilizacije i Lepenskog vira. Tako da je razum bio naziv prve vere Rasena, odnosno Slovena, odnosno Zorbena ili Srba, i razum rešava i pitanje nataliteta. Znači, moramo shvatiti da i pravoslavlje predstavlja i svetoslavlje saitije onoga što je bilo prehrišćansko znanje Slovena, odnosno Srba, i hrišćanskog pristupa. Šta je uradio Sveti Sava? Svi znamo da je primirio dvojicu braće, pomirio. Nisu se oni posvađali zbog žene ili nešto sporečkali, nego je jedan bio Bogumil, pripadao je staroj veri, toj veri razuma, a drugi je prihvatio hrišćanstvo. I Sveti Sava ih je primirio i pomirio tako što je ono što je bilo prehrišćansko implementirao, odnosno uključio u pravoslavlje, i tako se dobilo svetoslavlje, u tom smislu što mi imamo slavu koju niko ni od drugih hrišćanskih naroda nema, imamo slavski kolač, veličamo oganj, palimo sveću, sahranjujemo se u kovčegu od drveta, kad uđemo u kuću skidamo kapu zato što je i kuća u Vinči bila od drveta i smatrali su da je to hram. Kad ti uđeš u kuću, ovi naši crkveni velikodostojnici su objasnili da mi skidamo kapu kad uđemo u kuću zbog toga što je tu uvek stojala ikona, a ikona je u stvari i odraz poštovanja tog drvenih tih godova, tako da u tom smislu i onaj rat koji je vođen za uništenje ikona, ikonoborstvo čuveni, jer to je bio pravi rat gde su ubijalo, hteli su da eliminišu ikone, ali ipak su se ikone očuvale. I gde su se očuvale? Upravo u Rusiji i u Srbiji. I vidite, ovo nije prazna priča koju priča Božidar Mitrović, bez obzira što sam ja jedini živi profesor slovenskog prava. Evo ga Peđa Ristić, ja sam došao na promociju njegove knjige i on je ovo uradio, da je ovde bila borba na život i smrt između kružnog isečka i trapeza koji su ovi propagirali da bi odrezali to az, jer im to smetalo i nisu hteli da se prikažu. I sad u muzeju imate one kuće koji nemaju tu tačku C koju je propagirao Peđa Ristić. Pazite, on je pravio drndafon, neki instrument. Znači, normalan čovek u tom zlikovačkom sistemu nije mogao da opstane. Onda je gradio kuću na drvetu i tako malo, ali je doktorat morao da brani u Beču, nije mogao ovde da odbrani doktorat, jer su ga toliko hteli likvidirati upravo zbog tih simbola koji vidite, ja sam se slikao s njim, on kaže, to je bila, Božidare, borba na život i smrt, jer on je, evo sad ćete i videti kako je napravljen film, evo vidite, to je taj božanski izlazak sunca iznad planine, ovo je planina Trestovac, ovde je arheološko nalazište Lepenski vir, i Peđa Ristić nam je ostavio da je to kružni isečak koji se vidi, ljudi, vidi se, i kućište je bilo u formi tog kružnog isečka koje sunce i zemlja, majka zemlja prave.
To je božanska prirodna lepota i zamislite koja je to matematička verovatnoća. Sigurno 10 milijardi prema 1 da se pojavi na dan dugodnevice ta prirodna pojava i taj akte, orijentir u vremenu i prostoru. Upravo da ljudi vide. I iz tog kulta kolo je nastao pojam kultura. I u latinskom je to očuvano. Oni do duše pišu colo. Kultura potiče iz reči cola, ali to se čita kolo. Tako da, još jednu prirodnu pojavu nam je Peđa Ristić, arhitekta, ostavio kao neverovatno bogatstvo. On je ulazio u Dunav, dizao je ruke i Dunav ga je nosio preko 3 vira na kontrastranu reke i vraćao ga na isto mesto. Zahvaljujući toj prirodnoj pojavi vira, naši drevni preci su moguće shvatili i ovu božansku cikličnost. 6 meseci sunce ide od desnicu ovamo, pa se 6 meseci vraća i oni su to cikličnost, božansku, nebesku cikličnost shvatili zahvaljujući moguće i ovom viru kao prirodnoj pojavi cikličnosti. Znači, a oni su cikličnost odredili i vidite, to je taj njegov crtež i to su mnogi objavljivali, on mi je ovde napisao, ja sam ga pitao, Peđa, napiši, je li to tvoj crtež? Kaže, jeste moj crtež i gde je objavljen u nekom časopisu umetnosti. I evo te, Mileta Mikarić mi je umetnik naslikao tu taj prirodni proces i ja sam mu čak pogrešno rekao sam, Mileta, ja pretpostavljam da je sunce malo ovamo izlazilo, a nije Aleksandra Bajić, ona je lekar, ona je tačno, precizno i Hristivoje Pavlović su izračunali da bez obzira što je tu 12.000 godina ili 8.500 godina proteklo, znači zbog velike udaljenosti sunce i danas izlazi tačno nad ovim brdom i to se vidi ovde ispod muzeja Lepenski vir. I ja sam pokušao da se to zaštiti kao nematerijalno kulturno nasleđe, ali ovaj centar u muzeju, u etnografskom muzeju, neće ni da čuje, nisu hteli da me prime. Zamislite, oni su dužni da me prime, čak prema konvenciji o zaštiti nematerijalnog kulturnog nasleđa UNESCO, čak i ako jedan čovek veruje to i prihvata to kao svoje nematerijalno kulturno nasleđe, oni su obavezni da štite, da prate, da objavljuju, a oni neće. A ja štitim nematerijalno kulturno nasleđe srpskog naroda od epohe Lepenskog vira. To nije dopustivo. Da su Srbi ovde bili u epohi Lepenskog vira. Tako da mi to moramo da se borimo protiv tog jednoumlja, protiv tih prevara i snaga naroda će, ja mislim, biti taj pokret koji će izboriti da se ove jednostavne istine zaštite i da se zaštiti nematerijalno kulturno nasleđe Srba, jer je to obaveza svih. Znači, ta konvencija deluje extra omnes, obavezuje sve koji učestvuju u kulturnom životu u bilo koje zemlje. Tako da Peđa Ristić je veličanstven i zbog tog vira, jer u svim zemljama u Evropi vir je zadržao u nešto neznatno promenjenom obliku, tako da ja smatram da Lepenski vir se piše i jedno Lepenski sa velikim slovom i vir, jer je vir imao božansko značenje. I vidite, Peđa Ristić nije znao, a u filmu mom Tajna ruskog hrama koji je dostupan na internetu u 6 epizoda, nije znao da se taj kružni isečak i krug kao princip zadržao i u gradnji svih pravoslavnih hramova u Rusiji. On se zadivio, a to je činjenica, jer taj kružni isečak i krug je ostao princip i ja sam citirao ruske naučnike koji govore o tome da su krug i kružni isečak očuvani u sistemu gradnje pravoslavnog hrama u Rusiji. Pazite, grade po onom
jer se zove Korbizije, kuće ravne, a kako kod koji hram izgleda, on božanski, ima božansku lepotu. To je neverovatno. Pazi, one kuće zgrade kao Novi Beograd, nemaju nikakvu lepotu. Premda je meni Novi Beograd bio nekad mnogo lep, u principu kao novi grad, ali hram kad Rusi grade, kako koji izgrade, to ne možete da verujete. Svi su lepi, svi imaju tu božansku lepotu, a ja mislim da je to zbog te prirodne lepote kruga i simetrije. I vidite ovo kako je, zašto su Peđu Ristića hteli da likvidiraju, jer su shvatili da je to az koji im smeta. Evo vidite, evo to je Peđa Ristić, ovo je moj crtež, Predrag Ristić, i vidite ovo je kućište koje on i kuću i takođe prikazivao, jer su u to vreme tamo bile ono što se u Rusiji zove korabeljnije jelji. Toliko dugačke jele da su se gradili i u srednjem veku brodovi od tih karabeljnih, znači brodske jele. I vidite, on je dokazivao da ta tačka C, ovde je zakopao jedno drvo i onda lijanom povlačio taj kružni isečak i dobio tu osnovu kuće iz Lepenskog vira. I kad je snimala RTS film o tim njegovim otkrićima, on je rekao da treba film da se zove Sa geometrijom u Lepenski vir, ali oni nisu dali, nego sa maštom u Lepenski vir. Zašto? Zato što im smeta sve što je činjenica i što je jednostavno. Smeta im da se dokaže da je geometrija osnova tog pogleda na sve drevnih Slovena. I ovo su plakat od jednog mog predavanja u Matematičkom institutu Srpske akademije nauka, jer je jedna koleginica koja je bila šef tih naučnih istraživanja na Univerzitetu u Beogradu, više disciplinarnih naučnih istraživanja, ona me pozvala da u Matematičkom institutu govorim o nuli i ciframa koje su začete u Lepenskom viru, jer je to činjenica. I evo vidite kako su oni odredili cikličnost. Ovo su neverovatne lepote kutijice u mezenske i borecke umetnosti na reci Severna Dvina. Dvina, to su isto tamo živjeli Sloveni na krajnjem severu Rusije. I nije se znalo do sredine 20. veka ko su ti umetnici koji slikaju te faktički simbole kulture Vinča. Vidite, jelen ima ovde srpska ocila. Zašto? Zato što su drevni Sloveni u epohi Lepenskog vira preko jelena otkrili između ostalog tu cikličnost. Jer jelen tačno određeno vreme, kad je to, ja ni dan danas ne znam, niko ne zna da mi objasni, kad jelen menja rogove. Tako da, onda preko ikre, oni su otkrivali tu cikličnost preko te jesetre i morune. Moruna je iz roda jesetri. Pa su onda faktički, ovo je boginja drevnoslovenska Morena. Ali nas učili da je Morena boginja smrti. A ona je u stvari bila boginja spasenja. Zašto? Kad nema nikakve hrane u proleće, nema više, sve ostatke su potrošili i pojeli, vino su pojeli, popili, nema više ničim da odhrane organizam. Onda dolazi ta jesetra sa ikrom. I oni je love, ona dugačka 5 metara i ide tamo kod Osijeka se mrestila. I to im je bio spas. I vidite, to je riboliko božanstvo. To je boginja Morena, ali oni nas nazovu Gospa. Gospa iz ne znam čega. Zamislite koliko bolesno, perverzno da nazovu to
Gospa. I vidite drugo, vraćam se na mezensku umetnost. Ptice u proleće donose šta? Snagu sunca. Ovde je konj. Pa Kraljević Marko, ja mislim da to uopšte nije nikakav princ, nego je to kolo. Znači, božanska kazna svakog onog ko se osmeli da nešto uradi protiv srpskog naroda. To je, za srpski narod je to bilo kolo, ali oni su materializovali kao Kraljević Marko, kao neki princ. A iz ove mezenske umetnosti vidi da je to, kako kaže, pola pije, pola šarcu daje, da je to u stvari snaga sunca, da je to kolo, da je to Kraljević Marko. To je celina to, pa ovde ptica, to je sve različite, pa vidite krst sunca i krst majke zemlje, pa ovde u obliku latica. Znači, to su sve različiti oblici prikazivanja tih simbola Vinče. Na krajnjem severu Rusije. To je sve kolo. Jer vidite, sva ta cikličnost stvara godišnji krug, godišnje kolo. Godišnju cikličnost. Tako da, eto, sa time hoću da kažem da je to očuvano na krajnjem severu Rusije. E sad, važno je ovo što je profesor Radomir Lukić govorio kad počinje predavanje. Deco, ajde prvo da se dogovorimo da ovo zovemo sto, a ovo stolica. Jer najvažnije je da se dogovorimo šta su osnovni pojmovi. Ali nama ne daju te osnovne pojmove da definišemo i da shvatimo. Nego nam, jer vidite, ovo su godovi i vidite kako je matematika, to sam ovim prijateljima iz Matematičkog instituta samo objašnjavao, vidite, ovde imamo dve pojave. I krst je, Duško Milovanović nam je na jednoj izložbi objasnio, on je bio kustos u Muzeju savremene istorije, savremene umetnosti. On je objasnio na toj izložbi simbola sa srpskih fresaka srednjevekovnih, da je krst simbol sunca, vertikalna linija i horizontalna linija majka zemlje. I vidite, ovde je majka zemlja, ta planina Treskavac, a sunce je taj božanski duh i to je to kolo u ukupnosti. Pa onda vidite, imate, drevni Srbi su delili nebo na tri krsta. Krst sunca, krst majke zemlje i krst noćnog sunca, odnosno krst meseca. Zašto su to tako radili? Da bi lakše pratili sunce, da vide kad je sunce jako, kad je slabo, jer su oni oponašali to božansko, primitivnim rečima rečeno, ono što su videli oko sebe, prosto ali genijalno, ono što su videli oko sebe. Pa su kada oru sa, kako se zove, volom, gledali kroz rogove bika, kad sunce ide ka odmoru, kad pada posle 12 sati. Oni nisu znali za 12 sati, verovatno, u to vreme baš. Ali su postepeno znali, i meni jedan kolega, drugar iz gimnazije, kaže, pa Božidare, to je logično, seljak ide, prati sunce i ide na, kako to u Italiji zovu, siesta i u Španiji, odmor. Pazi, oni Italijani i dan danas, u stvari su to ostaci etruski. Oni u 2 sata se sve prodavnice zatvaraju, do 4 sata nema ništa. Zašto? Seljak kad ore, zemlja, kaže mi ovaj drugar, Milorad, kaže, zemlja malo otvrdne. I on ne može dalje da ore, nezgodno je da ore, zato i on ode da odmori. Tako da, eto, to su sve oni prirodno pratili. Ovde, kako su oni shvatili, ne znam, ali uglavnom, evo ga ovde naš specijalista, tu se malo razlikujemo, iako mi je u mnogim stvarima pomogao Stević, je li tako? Stevović. Ljubo Stevović. Genijalac jedan koji mi je u mnogim stvarima ukazao, ali ovde, vidite,
mnogi vezuju da je dvoglavi orao trag da smo preuzeli iz Vizantije, iako je Vizantija izmišljen pojam u 16. 17. veku, a to je u stvari bila zemlja Veničana, Feničana. Tamo se u srpski govor govorio ne zbog toga što su Turci došli pa imali onu ćerku kneza Lazara, nego su to bili Feničani, Veničani i hiljadama godina pre toga, nego su oni to u tom ratu kognitivnom i terminološkom Veničani preimenovali u Feničani. B su preimenovali u F, i tako se dobio narod neki nepoznati koji niko ne zna odakle niti šta se desilo s tim narodom. I dvoglavi orao, vidite, izražava prehrišćansku simboliku, ne vizantijsku, nego prehrišćansku simboliku tog kolovrata koji imamo začetog ovde u Lepenskom viru. Pa je to sinusoida koji sunce inače pravi u odnosu na ekvator, vidite. Sinusoida, sunce ide do severnog sunčevog povratnika i ovde je taj dan, najduži dan u toku godine dana. I onda sunce pada i prolazi kroz ekvator, vraća se i druga ta sinusoida i ovo je znak, dvoglavi orao je znak večnog vaskrsa. I cela simbolika biće znanje, kolovratno znanje, odnosno kolodarno znanje. Znanje večnog vaskrsa u toku godine. Dnevna cikličnost se vidi i ta kultura se nazivala linejna kultura zato što je linija na grnčariji, linija gore dan, linija dole noć. I to je, ta dnevna cikličnost je laka. Ali kada se dodaje, kada postoji ta godišnja cikličnost, to je bilo teško, a to su upravo odredili preko godova, jer se novi god, to mi je seljak rekao, u Bzoviku, jednom selu iznad Studenice, da novi god se dodaje od prolećne ravnodnevice do jesenje ravnodnevice kad je priroda aktivna. Tako da se vraćam na onaj pojam moram da se vratim, da vidim gde sam zapisao, kako je 1848. godine, da naći ću taj slajd, znači u Pešti je podignut ustanak, ustali su nisam zapisao. Znači, 1848. godine dignut je ustanak u Pešti Ugari, pošto Rusi pravilno govore Vengri, mi govorimo Mađari, odnosno potom Hungari. To su Ugari, znači neko mongolsko pleme koje je zauzelo te prostore i oni su digli ustanak protiv Beča. Srbi su se stavili na stranu Beča i Ugari su pobili 100.000 Srba, to je istorijska činjenica iz novijeg vremena, ali su Srbi i Beč porazili tu ugarsku pobunu ili revoluciju i u znak blagodarnosti Beč je dao autonomiju Srbima i nazvao je tu oblast autonomnu vojvodstvo Serbija. I sad iz tog pojma vojvodstvo, znači kao opština. Komunisti hoće da naprave naciju, Vojvođanu da budu. Evo, to može da bude? Pa eto, može. Znači, vidite kako je ovde najstariji natpis bilo napisano, evo, po Božoj volji smo se tu zadržali, bilo je napisano i Svetislav S. Bilbija, koji je jedini ispravno čitao, fonetski je čitao, on je čitao ovo, B-I-N-I, vini, azbučna slova, i pročitao je fonetski ispravno, jedan znak, jedan zvuk,
A ovo je rekao, ja ne znam koji je ovo znak, ovo je verovatno ideografski znak koji označava neki sunčani element. A mi taj znak nalazimo ocrtan našim precima, kako ćete ih vi zvati, Srbi ili Sloveni ili Koloveni, svejedno je to svejedno isto. Sorabi. Sorabi. Ali nam Milić od Mačve. Sad nam pohvali Joga Pjanović. Ja kažem, sve je to jedno isto, ali sad ću vam pokazati i grafički kako je jedno te isto. Vidite, taj znak koji je Svetislav Bilbija, genijalac jedan, nije znao da pročita, mi imamo ocrtano na potkolenici, Knemida se zove u nauci, perjanike iz Gornje Vinče, pre 1800 godina pre nove ere. Ovaj znak gde je kolo i taj znak kolovrata ocrtan, 4 velika kruga su krst sunca, kao na onoj mezinskoj umetnosti. 4 mala kruga su krst majke zemlje, predstava heliocentričkog sistema, predstava kolo, predstava kolovrata. Znači ovde je pisalo vidi kolo. Iz ovoga znaka i naziva vidi kolo Stevan, to je, nama naučnici objašnjavaju, svaki knez je imao drugo ime, Stevan, a u stvari nije bilo to napisano Stevan, nego je napisano bilo S, slično ovom znaku, odnosno slično latiničnom S, a to je u stvari bila skraćenica i ideografski znak kolovrat, pa je to bilo gentilno ime. Znači, Stevan je znak kolovan. Eto, to je taj terminološki rad. On je Nemanja se zvao zbog toga što kao nema prezime, a u stvari on je imao prezime Kolovan. I svaki prvoslav, na grobu prvoslava Nemanjića u hramu Đurđevi stupovi kod Berana postoji grobnica, samo ovaj znak i samo znak i venac. Evo drugi broj časopisa Justicija, evo ga grobnica Stevana Prvoslava. Tako da je to znak kolo i venac. Znači kolo, ven, odnosno iz roda Slovena. Tako da u tom smislu niko neće da prihvati kolovan, jer svima smeta, svi hoće da su Srbi najstariji. Pa ja sam najveći Srbin, ali to nije tačno. To je izmislio Vuk Karadžić. I nemojte da nasedamo na prevare ovog tajnog agenta Vatikana Bartolomeja. Sad smo mi najstariji. Mi jesmo najstariji i po samom nazivu smo rod Az, rod prvobitno. To smeta Vatikanu. I oni onda izokrenu Srbi pre ameba. Čekaj bre, Srbi pre Adama. Pa kakav bre Adam i Eva? Mi imamo božansko sojitije sunca i majke zemlje. Je to božanski prikaz? I svodimo se onda na priču Adama i Evu, pa to je priča budalaština prostija nego što su priče onih severnoameričkih indijanaca. Iz rebra izvadio pa napravio ženu, pa svode nas na budalaštinu, a mi imamo kosmički prikaz u Lepenskom viru. Shvatanje, nešto što ja ne mogu da razumem kako su oni razumeli. Ali vidite, ovo je najstariji naziv ikavicom napisan. Ikavicom napisano iz 11. veka pre nove ere. Azbučni znaci. I Svetislav Bilbija pravilno pročitao. Ali ja sam ovaj znak povezao sa njegovim isto tako. Evo vidite, ovo je alka za amove, za konje, na Juhor planini nađeno. I oni su u filmu RTS-a pripisali skordiscima, plemenu nekom nepostojećem, da su to amovi za konje plemena skordisi ili kelti. A to je deo naziva Slovenije, vini kolo. Ikavicom napisano vini kolo ili koloveni, odnosno Sloveni. Ovo je
bilo na svim prostorima gde su Sloveni živeli, i u Rusiji. Amovi za konje su bili takvi. A u Moskvi taj znak... Evo vidite, ovo je prema ovoj Knemidi, koja je iz 1800. godine pre nove ere, Perjenika, građen i sam hram, Pokrovski saborni hram. Vidite, ono što je bilo 4 velika kruga, sad je ovde 4 velike kupole. Centralna kupola je az iz Lepenskog vira, a ostale kupole objašnjavaju šta je to az, to je kolo. Zašto? Ovo je, pretpostavljam, zidano po proračunu Ana Jakšić. Ona se bavila matematikom i astronomijom. Ona je bila baka prvog ruskog cara, Ivana Velikog, i Vanje IV. I Vanje isto kao i Stevan, skraćenica i rodno ime, gentilno ime. Ime roda, Kolovan, i je tačka, ono latinično i, tačka je sunce, a ova uspravna linija je znak duha Božijeg, sunčevog zraka, tako da i to ideografski znak kao i S, ta sinusoida. Tako da je Ivan Veliki, Grozni, koji je bio jedan od najobrazovanijih ljudi u Evropi, zahvaljujući to veoma pametnoj baki Ivana, Ani Jakšić, izgradio ovaj hram i ceo hram predstavlja kolo i ceo hram je ocrtan iz polja i iznutra procvatom prirode. Zašto? Zato što to az kao kolo vaskršava prirodu i vodi godišnje vaskrsu prirode. Tako da u tom smislu, evo vidite, ja sam napravio 3 marke koje govore o tom kontinuitetu i mene su pozvali na forum UNESCO u Moskvi. Ja sam, prikazali su na 2 ogromna ekrana, govorio sam o tom kontinuitetu kulture i svi su shvatili i oduševili se sa time da postoji ta kultura od Lepenskog vira preko te kulture Vinče do najlepšeg pravoslavnog hrama, jer je u pravoslavlje i u arhitekturu pravoslavlja uključen ne samo taj kružni isečak u gradnji, nego je uključen i taj obim. I vidite, ovde su finikijski elementi. I evo vidite kako smo mi od kosmogonije nebeske pa spali na jednu priču koja je toliko primitivna da prosto čovek može samo da se krsti. Ali, ako vi ne spomenete Adama i Evu, vi niste pričali o čovečanstvu uopšte. Ako ne spomenete Porfirogenita, vaš rad je nenaučan. Jer Porfirogenit to je falsifikat jedan koji u stvari prisvojio iz ime, jer je postojalo zakonopravilo Svetog Save, Korčja knjiga. Šta znači Korčja knjiga? Korčja od korči, kako se upravljati u odnosu na pravo, u odnosu na pravila, u odnosu na moral, u odnosu na običaje. To je korči, kako se upravljati. A oni su taj pojam korči, kako se upravljati u odnosu na pravo, u odnosu na propise, obrnuli de administrando imperio, kako upravljati imperijom. Pazite, to je budalaština jedna, kako upravljati imperijom. I onda govore, na 3 stranice govore ili 2 stranice govore o doseljavanju Slovena, i ako ne spomenete taj rad de administrando imperio Porfirogenita, vaš rad je apsolutno nenaučan. Kao ako ne spomenete Adam i Evu, vi niste govorili o čovečanstvu. Ako ste rekli, kao što sam ja napisao i objavio, da je engleska reč God potiče od srpske reči godovi, mene napao taj, da mu ne spomenjem, jezuita, napao me da je to nenaučno, da je netačno, što priča Božidar Mitrović, da reč engleska potiče od srpske reči godovi, jer je kaže, citiram ga,
opšte prihvaćeno da engleska reč i nemačka god i engleska god potiče od drevnog germanskog gautan, pazi, onaj koji je izabran. Da li je logičnije ono što ja kažem, God, Bog, potiče od godovi, jer ima tu cikličnost. Ali pored toga, znači, ta engleska reč sadrži i ono što je jer je god, ta godina dana. To je jarilo, božanstvo slovensko, tako da, eto, ali ne možete se od njih odbraniti. Oni zastrašuju, taj Radivoje, zastrašuje sve ostale naučnike, da ne smeju da spomenu niti da podržavaju bilo što je novo naučno otkriće, tako da sam ja na 47 stranica, pored one tužbe protiv vlade, politike, RTS-a, podneo i odvojenu tužbu protiv univerziteta u Beogradu, jer je jednoumlje na univerzitetu čak opasnije za srpski narod u nauci nego što je jednoumlje u izvršnoj vlasti. To su dva jednoumlja koje su smrtna opasnost za srpski narod. I ja se borim, tužbama, krivičnim prijavama i ovde sam te svoje pokušaje i obratio i objavio. I samo kratko, pošto već sam vas dugo zadržao, da kažem i par reči o bakteriološkom ratu. Bakteriološki rat je vođen protiv srpskog naroda u Prvom svetskom ratu, ali niko o tom bakteriološkom ratu nije pisao. I onda se to isto, taj bakteriološki rat se ponovio u Drugom svetskom ratu. Kako se odvijao taj bakteriološki rat protiv srpskog naroda i kome je trebala Srbija bez Srba u Prvom svetskom ratu? Austro-Ugarska je napala Srbiju ne preko Dunava, što bi bilo daleko logičnije, jer su tamo najveće jedinice bile, nego su napale Srbiju preko Drine i to je suštinski moment. Zašto? Meni je jedan savjetnik za kulturu Zeković u ambasadi u Moskvi, Srbije u Moskvi, postavio pitanje: Božidare, zašto nisu Austro-Ugari napadali skoro godinu dana Srbiju? I sad ja nisam tražio sam odgovor, nego sam našao 18 vodećih istoričara medicine koje sam doveo u Moskvu. Od tih 18, njih je 10 došlo u Moskvu i govorili su na naučnoj konferenciji o Prvom svetskom ratu. I oni su dali argumente u svojim naučnim radovima koje sam ja objavio, znači to je bilo 2014. godine, kad sam ja počeo da radim na tom univerzitetu. Ti radovi koji su srpski istoričari medicine izneli na toj konferenciji objavljeni su u zborniku radova koji je veličanstven, daleko luksuznije objavljen nego što je ovaj treći broj časopisa Justicija, ali, znači, koliko je to od 2014. do danas, 12 godina, je prošlo. To su istoričari medicine, vodeći pukovnici i generali koji rade i radili su na Vojno-medicinskoj akademiji. Oni nisu uspeli da to objave u Srbiji na srpskom jeziku, nego sam ja u trećem broju ovog časopisa Justicija objavio te članke. Kako se odvijao taj bakteriološki rat? Austro-Ugarska je napala preko Drine Srbiju, zato što kod Foče postoje endemska područja, to je stručan izraz, gde tinja stalno tifus. Evo sad, pre godinu dana je pojavio se opet tifus tamo, oni su optužili neku devojku iz Indije da je došla i donela tifus, a u stvari tu stalno tinja tifus. I onda su
Cerska je bitka bila u avgustu. Znači, oni su doveli u svojim jedinicama i te zaražene tifusom predstavnike iz Bosne, koje su ostavili kao zarobljenike ili kao ubijene, ali pošto je bio letnji period, srpski seljak nije imao potrebe da oblači njihovu uniformu. I to je prošlo, nije se zapatio taj tifus. Drugi napad, organizovan bio je Kolubarska bitka koja je trajala u novembru i decembru mesecu kad je bilo daleko hladnije. Isto su austrijski vojnici i njihovim uniformama une tifus. I onda je neko organizovao da se svi ti zarobljenici i bolesnici iz Austro-Ugarske armije razvezu po celoj Srbiji. Tako je une tifus. Šta ste vi učili u školi? Vi ste učili u školi samo da se tifus prenosi vaškom. I ispada onda, srpski narod je vašljiv i mi smo krivi za tifus. A to je laž. Jer je tifus unet preko tih zarobljenih i zaraženih austro-ugarskih vojnika i preko te uniforme. Pazite, uniformu austro-ugarsku nisam mogao nigde da nađem na internetu u dobroj rezoluciji, skriva se. Obratio sam se arhivu Srbije, nemaju slike austro-ugarskih vojnika. Obratio sam se Vojnom muzeju na Kalemegdanu, nisu mi dostavili slike austro-ugarskih vojnika, nego ja, profesor slovenskog prava, morao sam Vojno-istorijskom muzeju u Beču da platim 3 sličice, oni su mi doduše korektno poslali 40 fotografija austro-ugarskih vojnika, ali u obliku crteža. Ja sam platio 200 evra sam platio ove 3 sličice da bih prikazao, jer je ta uniforma bila sredstvo unosa tifusa u Srbiji. Nekom je trebala Srbija, ali bez Srba. Ali ja ne optužujem austro-ugarsku komandu, jer moguće da nisu oni uneli tu, imali taj koncept. Znate zbog čega sudim? Treba sabirati. Srbi slabo sabiraju. Pazite, Apis je bio šef te tajne organizacije Crna ruka. Je li tako? Njegova 3 čoveka nisu znali da bace bombu i da pucaju na Ferdinanda i njegovu suprugu. Da li su oni toliko bili nesposobni? Pa možda su bili nesposobni. Ali zašto im nije spomenik podignut? Nego ovi trotskisti način podigli samo spomenik principu. A zašto? Trotski je dolazio na područje Balkana, jer trotskisti su zajedno sa Trotskim, on je bio novinar, oni su držali monopol u Austro-Ugarskoj u sredstvima javnog informisanja. I šta su radili? Kako se zove, Bože, sad ne mogu da setim, je pisao o tome da su trotskisti u Austro-Ugarskoj izigravali bečke nacionaliste i onda su napadali sve male narode da bi ih kroz te napade podstrekavali na bunu protiv Austro-Ugarske. I tako su drmali Austro-Ugarsku i oni su planirali da na Balkanu, Trotski je zato dolazio, da na Balkanu naprave nadnacionalnu državu. Sovjetski savez je trebao da se napravi na, kako se zove, na Balkanu, nego ih je Lenjin pretekao, pa je napravio puč i napravio nadnacionalnu državu gde su pojam Rusi hteli da zamene na sovjetski građane. E sad, šta se desilo? Onaj nadvojvoda 3 puta pucaju na njega, bacaju bombu i on kaže treba idemo istim putem, idem planiranim putem. Zašto? On je znao da je Apis bio u dogovoru sa, moja pretpostavka, ovo je hipoteza, da je Apis bio u dogovoru sa tajnom službom i da su oni samo fingirali atentate i da nisu ni nameravali da ubiju Ferdinanda ili bio dogovor takav vojnih službi. Zašto to možemo osnovano da zaključimo? Ali nisu računali na Trotskog i na njegovog Pulena principa. Zašto to možemo da slobodno zaključimo? Zato što je kralj Aleksandar streljao Apisa.
A koga je rehabilitovao? Pa austro-ugarski vojnik Josip Broz Tito, lažni Tito. Šta je suština? Suština je ono što je krilo ta naša drevna vera razuma. A to je suština da se preci vaskršavaju i rađanjem deci. Jeste, doći će Hristos, pa će da vaskrsne sve kosture iz grobova i tako dalje. Ali mi moramo da znamo da se preci vaskršavaju pre svega rađanjem dece i najmanje 4 dece mora svaki obvenčani par. I to treba da bude strategija. Pisao sam ovoj ministarki za porodicu i nije htjela da mi odgovori. Ruski profesor mi je jedan rekao da je ovaj hram u Pizi drevnoslovenski hram i da je to piša, jer je ovaj ceo prostor se zove Trg čudesa. Erekcijom muškog polnog organa rađaju se deca. I ja sam mislio ovo je neki anđelčići vatikanski i nisam hteo da slikam to. A Vatikan je 10 varijanti predlagao da se taj spomenik deci skloni. Mi imamo šta u Beogradu? Izvini, poštari, moram da ide. Sve najbolje. Oprostite ljudi. Da, spašavajte kola, mi spašavamo srpski narod. Vidite, Plečnik, veličanstveni arhitekta nam je ostavio isti takav falusni hram, to je franciskanski sada hram, to je u Žička, ugao Žička, Pop Stojanova. Evo vidite, 2 mošnice i ovo je isto falusni simbol, odstupa od ose 45 cm. Kako odstupa? Pa muški polni organ ne ide pravo u nebo, nego sa odstupanjem. Tako da eto, ja bih sad sa tim i završio i da kažem, pošto naši naučnici nisu pisali posle kraja Prvog svetskog rata o tifusu, tu tehnologiju su ponovili nad Srbima koji su bili većina u partizanskim jedinicama, preveli su ih preko zaleđene strane Igmana, umjesto da su prešli preko, logičnije bi bilo preko one strane koja nije zamrznuta. Ali su morali da pređu preko te zamrznute na minus 40 stepeni da bi ih doveli u Foču gde je to endemsko područje gde stalno tinja tifus. I onda su se zarazili i desetine filmova je napisano, snimljeno kako partizani spašavaju svoje ranjenike od tifusa, a niko od tih partizana nije napisao da su oni namerno dovedeni u to tifusno područje, endemsko tifusno područje. I danas niko ne piše o tom bakteriološkom ratu. Ja se bojim da će ponovo da nam primene taj metod. I ova pandemija, i to jeste bila jedna forma bakteriološkog rata protiv čovečanstva, jer svakih 100 godina nekoliko debila se prišljače. Ja ovim zaraznom svinja što se dešava. Pa isto, kao što je ovaj milioner Microsoft, okupe se oko tih vladara u Prvom svetskom ratu. Prvi svetski rat je i bio oblik istrebljenja naroda. Ja sa time završavam. Ja vas molim
Bravo.